Ipidang subhay pi baro syakan ke channel ke jungi bat hakan ke video ngin pe ikini ki like tili ki post ibrang shlai thamai po Meghalaya. Sungha ya rabru ya kan ke channel da ka ba pi subscribe bat ka ba pi share ki video siki wepan kana mengin du bio mensiam mengin nang yepin mi shushu kum kini ki judge video. Sa follow ru ya ke Instagram ke jungi lada komno pi kom ya like ki video sapo ke YouTube dan ni pim ju yo ya ki notifications. Ya kini ki post lapalai taka Meghalaya State Pollution Control Board dan ni ka MSPCB mentau benai arajar apulai. Ki ketang jung kini ki post ki longkum ni Junior Scientific Assistant dan ni JSA, Field Assistant dan ni FA, Bud Office Assistant dan ni OA. Ya kini ki post kin sepenlong ya ka walk-in interview haka kat laitrek benai September arajar apulai. Ya ka post Junior Scientific Assistant dan ni JSA kalai kendai teli preferably ya ki male. Kalai laitali ki post ha West Garo Hills District, kawai ha Empati, kawai ha Dauki, kawai ha Umyam, kawai ha Janta Hills District, but artli ha ka East Khasi Hills District. Ke age limit lene ka kerta ka berido kadai kat Prasnam, but ka bahero kadai lai po Arsnam. Kandon ru ka upper age relaxation hado Sansnam yaki schedule tribe lene ki schedule caste. Ka salary lene ka tulap kadai kat Prajar hak shibanai but penyo ru ya ka travelling allowance lene ka dearness allowance. Educational qualification kelongkum ni peladi ben pendap ya ke Bachelors of Science naka recognized university lene institution ya ke post field assistant lene FA kalai arpulai tali kalai santali ha ke West Garo Hills District laitali ha Empati kawai ha Dauki kawai ha Umyam kawai ha Janta Hills District santali ha East Khasi Hills District artli ha Bernihan artli ha Cleriat pat laitali ha Nostan. Ke age limit lene ke kerta ke berido ke dekat Prasnam bat ke bahero ke lai po Arsnam bat kendan Sansnam upper age relaxation yaki schedule tribe dan yaki schedule caste. Ke salary lene ke tulap ke dekat Sawajar hak shibanai bat penyoru ya ke travelling allowance dan ke dearness allowance. Ke educational qualification kelongkum ni peladi ben pendap ya ke class 12 science nak recognized university lene institution. Ya ke post office assistant dan OA kalai kawai ke age limit lene ke kerta ke berido ke dekat Prasnam bat ke bahero ke lai po Arsnam. Kandan Sansnam upper age relaxation yaki schedule tribe dan yaki schedule caste. Ke salary lene ke tulap ke dekat Sawajar hak shibanai. Ke educational qualification kelongkum ni peladi ben pendap ya ke bachelor's degree hak no ke stream nak recognized university lene institution. Bat peladi ruban pendap minimum shisnam certificate course hak computer application nak recognized university lene institution. Ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kini ki post kin sepenlong ya ka walk-in interview haka khatlai tereng panai September arajar apply haka Office of the Meghalaya State Pollution Control Board dan MSPCB Artan Lumpangan Shillong 793014. Kin sepenlong ya ka registration hapreng ka shpau buje menstab hado khatwai buje menstab bat pihak bandra ya ka biodata ka jongpi bat ru ki attested copies jongki certificates dan ki testimonials ka jongpi bat pihak bandra ru yaki original documents ke jongpi nak benta ka verification ka official notification dan ka advertisement ke pelapalai hida ka MSPCB ala aya po description jangan di video di pilaban download bat pilaban pulih ka lada piko ban tip shushu sepang kiwi pat ki details itu ki bamdang ban download yaki official notification ki bangal aya po description sungguh apa ya ke video ni jong.